April ni som ni pariat sang ni som ni paruk ani hey damdoi te hianin expiry date an nei ani expiry date nuwa hianin damdoi te hi an la itlak zelem an la itlak thawem nge ni tur hlawma an chang ngal he thil hi enge omzia he video kan ria kan soizaw main he kat en ho lo ka St Anthony's Higher Secondary School chuan kum sang ni somni parukatanga sang ni somni pasari academic sessionatan class 11 arts admission kan hongle ta e kan zirlai te talent ho chuanan co-curricular activities strong school sport field trip picnic excursion teachers day le adang te ro pui taka man pui thinan ni experienced teacher ten pathian thune na no pangan zirtirna le an kai hloina skula hian admission rontivero le St. Anthony's Higher Secondary School Zaltang Liliveng to the hen admission and homemaker he phone number the ron tar lang ha phone number I hen in local ula St. Anthony's Higher Secondary School I here admission in lo han ti theu do ni oh ole tu da zo kan reaction ang ama sabera zon in expiry date chung chang hi a omzia in han soi fi phot mai teang arei lawang toisi kim siang khan kan react don hey expiry date chu khami dam doi siam chuak tu ten an siam chu ni atanga khami ni thleng kha khami hun chung khan he dam doi hi za a thokanga 100% in effective anga za a himanga 100% safe chuan za quality khati khan in von thadreng in omang khami hun chung khan anti na ve mai kha ani ti chuan heng expiry date te hi company asiam chok tu te hianin an du an phua chop ani bik lawa an zir chian fe nuwa hey stability studies kan tita ICH guidelines engkim protocol omsa ve ka an zir chian vek nuwa khanin kan siam chu ni atanga heti hun chung hi za a thokanga za himang tiang khanin expiry date kha an set thina ni awm jebera chuanin expiry date nuwa hianin damdo hi thok le khata hianin an thingal big lo ni thi ama sabera chon kan thredonia khai fingla sot ti zo adol le chuanin expiry date nuwa hianin enge thleng thin expiry date nuwa enge thleng thin damdoi te hi expiry date tu ka emo expiry date entinan January lo ni tang se expiry date kha damdoi kha February tha khanin thok le khata khan man tak lowin om ngal ti na ni lawa tin tur laoma achang kher lo boka hi a hre ta poimo khop mai amaro chu expiry date apel to kha chuanin zoin damdoya chemical omte khati khanin an ke som dara omje chu atira 100% effective kha expiry date tu ka kha chuanin 99% effective athalea chuanin 80% effective athalea chuanin 60% effective ang tepo khanin an effectiveness te khati khanin atla theya ti chuanin an na tho theina khami a effectiveness atlak thak rol khanin adam doi himlo na a toxicity side effect adverse effect kan ti angchi thlen theina angchi te pokha zoi khanin aron chove theyani mo omje chu thok le khata damdoi kha athi ngal ti na ani lawa na chun la thok thei tho amaro chu company asiam sok to company na manufacturing date expiry date in car khami hun chunga za effective anga za safe ang anti angkha ani phata lo deu ti na mai ani amaro chu kan hre tur chu damdoi then khathi chu an che chak emema a then hi chu zoi muang hianin an chia chu wan chonin expiry date nu apon mom po ni la thok tho angchi te po kha khang te po kha om ve thei ani kha expiry date nuwa thil theng thei ani ya ti chon adot le ya chuanin nichina kan soi to kha does efficacy drop immediately after expiry date emo expiry month atha azo nuwa khanin thok le khata damdoi thilti theina angkha kha aron tlaniam thutti na emni ti kha zona om theya acha na chu no thok le khata damdoi thilti theina an tho theina angkha thok le khata aron tlaniam poplo zirna tamtakina an report dana chuan thlatam tak emo kum tam tak nuwa po damdoi then khatte chuan khami an effectiveness kha za han phato chi lo ma se za somriat emo za somkwa 80 to 90% potency hi chu anla nei reng ani thla feral nuwa po mo kha poimo khop mai amaro chu kan hre tur chu expiry date apel to nuwa kha chuanin dose accuracy kan ti entinan paracetamol te po 500 mg kan ti angchi te 650 mg mo dolo 650 mg te po kha expiry date apel to nuwa kha chuanin tablet khata khanin paracetamol 650 mg om to kherlo khan 400 mg te po alo om ve theya te khanin zoi kha chuan an cheve tho amaro chun la thok thei tho ti na ni heng kan soi hi heng kan soi wang hianin damdoi expire to te kha e ya poilo ti tur ni chuang mi lo
achan chu damdoi expire to nuwa damdoi hlom em te pon nom ve thawani he thil hi chu kan lo fin le zuanan thil kan lo hriat bel le zuanan hetiang video hi karon siamani ti kha ami khamin lo hriat sak donia ti chuanin damdoi expire to nuwa hla om deute chu liquid formulation sei damdoi tuiril syrup kan ti te suspension kan ti te hengte hi a hloma achan chu khang damdoi kha a expire to chuanin a preservative kan ti te microbial growth bacteria ron om theina turata na khatiang veng tu te kha an lo tlak niam ve ta ka wang khan khang liquid formulations damdoi tuiril anga te khan bacteria te kha fungus mo khang teng te kha an ron om ve thei ani chuwang chuanin ei sual pal te kha a hloma chuan antibiotics po hi a expire to chon a hlom khop mai achan chu an tha tho theina bacteria an tha theina kha kha atlak niama wang khan keimania drug resistance ron om theina kha ati sang ani drug resistance om je chu damdoi antibiotics khan in bacteria kha an tha thei to don lo drug resistance om to chuan mo chuwang chuan antibiotics te po hi an expiry date nuwa chuanin ei mai a hlom ani ti chuanin insulin te po an expiry date nuwa chuanin na tho theina kha atla hniama nitroglycerin hi an expire to chuanin a hlom ani nitroglycerin chuan vaccine hi a expire to chuanin completely unreliable engma na thok thei to lo ani vaccine hi a hlom chuan eye drops te po hi expire to chuanin heta liquid formulations kan ti syrup kan ti te suspension kan ti ang te khan a expire to chuan contamination risk asanga ni eye drops te pe hi chu sterile le turani engma bacteria fungus virus microorganism shim kha eye drops ate chuanin omlo turani amaro chu expire to chuan khang bacteria te fungus kan ti te kha an lo om ve pal thei ani heng damdoi te hi an expire to chuanin an lo om mai ani amaro chu damdoi expire to nuwa rei tak na la thok thei ve tho hian oma chung te chu hei tablet capsule kan ti ang chi te tin storage hai apoi mo khop mai no pharmacist kan ina ampon kan hril cheunga a storage hi ni na direct taka aron chun theina turanga te hian damdoi hi da mi lo turani tin mun lumlu tuka te in chunga po mun lumlu tuka te hian damdoi hi da lo turani ya store in a cool and dry place hey chuara omta khami chuar kha muar na salu tu ka khami muara khan damdoi te kha inda kha chon adik thei don lo reng chuwang chuanin in chunga po khanin mun ro tha tin nizung ina direct ka aron chun theina turlaka da bo de te hi heng te hi a thai em mai ani amaro chu soi to khanin a expire to chuanin eilo kha chu ala him tho thawani maro chu expire om ji ha kan han soi fi a shim ani ti chuan a expire to chuanin soi tong khan an effectiveness at hiama effectiveness atlak niam to chuan damdoi na tho theina potential kha a theina kha atlak niam to chuanin natna ati dam theina emo natna shik atha theina kha atla niam ve don ani ti chuanin atira dolo 650 mg te po kha nakida kha chuanin expert no chuan dolo 300 mg anga te khan ron chuak pal theia damdoi kha chiat ve je lawang han chuwang chuanin a dosing te po kha accurate thei to lo don ani kha dolo kan han entir thina damdoi danga te po ni thawani o ti chuanin damdoi hi a expire to hnuwa chuanin tur hla oma achang ngal ti te po hi hei te po hi soi om thina hei hi atam zo ka chuanin adik lawani amaro chu mana kha chuanin tetracycline formulation te heng te hi chu exceptional case ania amaro chu tun hnaya khovel thiam na changkang zela heng thiam na changkang tak manga damdoi an ron siam chhuwa to te hi chu an expiry date azo hnu khanin thok le khata tur hlo ma han an changbi kher lawa khita nichina kan soi to damdoi an expire to hnuwa la om deuh kan ti ang khang a ero kha chuanin kini po kan invent film khurve ngai khop mai entirdan inai lo omta emergency dewin dolo te po hei lo ma mo thei amaro chu te pharmacy ya vakala asan pa va leidon kha chuanin emergency to boxi khatiang anga kha chuanin damdoi in local sa rei tak in local to lo expire to po ni se khang kha chu emergency to view chuanin ate kha chu thusan ania amaro chu a thei sam chuanin expire hi chu ei lawa tha amaro chu expire to wang khanin thok le kha tha nan thok thei to lo ti na kha ani big lawani ti kha kan thredonia pharmacy a hianin damdoi expire to kol le shrim shrim hi dan phal lo dan kal shrim shrim ania tin alei tu te pon kan lein a expire tem ti te po kha kan check ve turan ya kha kan mo phurna ania
khát tiếng check lem lâu ngắn lâu lấy ngắn accept tổ nuôi expire này thì cần share số lấy khát cho nên cái mà anh thiềm lâu thì bộ khá anh về đều bạc khát anh chân chú mitin hiền in một phút na cần này anh thì cho nên Adam đôi đã chặt này apoi mo khop me soi tong khanin ni na direct taka achun theina turanga te hianin dalo acha mun ro lai mun thima te hianin khung bo dei hi acha ani ti chuan antinan damdoi expire to paracetamol hi lo e tang la in khosik te po khatlem chonin ala ti zia om deu mai theya amaro chu ai expire lo ai chuanin ati zia om dan kha anep theya tin antibiotic te poi lo e tang ula ai expire to chuanin bacteria zong kha an that vek kher lawanga an that ve nualanga ma se an tha kim vek lawa wang khan drug resistance damdoi in hal om theina chance kha aron sang chole ta ani khang kha a om zi ani damdoi expire chung chang hemo chu wang chuanin a expiry date a thlen to hianin thok le khata na thok thei to lo ti na ani ngal chuang lawa an la thok thei thowa amaro chu a hlo om bik te pok kha om ta he antibiotic insulin nitroglycerin vaccine te eye drop te le syrup suspension kan ti ang chi te mo syrup suspension te chu algel ang chi te suspension an ni ta thing nok ngai ang chi te kha suspension in ma thing nok ngai ang chi te kha mo chon syrups kan ti te chu digestive enzyme te le damdoi ni no pangkhu damdoi ang te ponyang heng te hi syrups kan ti ang chi emulsions kan ti ang chi te kha ni ta heng ate hi chonin a expire to chon film khur kha angai ani khami kha tun tum video ta na kan han soi zau the kan han react thei chu ania he video hi lo tangkai pui mi dang tangkai pui tu ri hria ni chuanin in lo in share quality tri don yo video la ga in hule theu don ya